malo tau to ma o o tan ko te wen ke kamata polo kalama laivi ka taki pe eki kamata vave pe ia ko ngā koe ke hulate o koe ke hulate ngahi mea pe to kamata interview ia a sia tamo tangata ngowe ko me pe ko kamata ke hula ki mo sisi o pe ko ki uha ai hange ko lau e kai ke ta ofi uha e mo ngawe e pau pe ke le de pe ia ko te hula tu pe me a ko ni ke mo sio ki ai pe to fai ko interview ko ni mo sio ne mo sio mai ki heni ai ko ma tifo ko programa he weekend ni ko le de ngo we ai te mo sio mai ki hen ke hulu ia tu ni sio ki ko ha wen ki ka tama ngo la la ko ni tonga ni e ka mea o ngo sisi ha mede ni lahi pe ko tangata ko ni ko ne whakamata la mai ene kau tangata ngau e ko ni i heni ai pe na ko tama ngau i heni na mau hau mai o ko tokongo fulutup ai kau ngau e ko ni ai tama ko ni o tokongo fulutup pa ko na le ato o ai te ki ume pe na mau ta no ma to mo kau tama ngo kau tama ngau e o kuai te au ia ai ko meren kon oktori ko ni shughen te tau au ki he o te kai ki usio ha meren lai pe e ilo mo tol shughe ko foto ngane ta shughe ko foto ngane ta te uto e lue mai ki heni to mo si o mai pe shuki ko foto ngane ta mo si o mai ki mere ni au pe ka tama nga o ko ni tama kon ko sione o pe o ko foi poloka pe ni taha o to foi poloka mahloia na tolo e tolo pe na toki to e foi te hawe ua ai ko fehu i ka tau tolu ko ha me ko ke ngo e ka kai ko ni sidi ni la na put in ke to e ngo e ko ni ka nge ko lau ko ka tama ko na mau interview ne afi a me de ni ke pala ai mo lockdown ni to falolo lockdown ni wiki u ka si fe ai ngo e ka tangata ko ni mo si o mai pe ke mo si o tonu ke me ko mere ni talo tu pa ke te ki si o ha mere lai pe hen sai te tau aloi pe ke kamata ai fai ke mo tangata ko ni Sike mere ni sike mere ni sio ko mere ni fuma te pire ko shuka baby Maria ko Maria to ange ko fanga asia to mai o sa ai mohira no ni ma ko ni ka ko ni te tong te ke ko yo buena asata ko ia o mau a vito ko lo pe ke sio kakai se ke mere ni kulo taimi tono e tori o ki pau fo ke tori la he vai la me mau ka mau e cameraman yo mau ko le de mo mala kai malo bo me mai ke tau polo kalama kale ko fata no ane afi te tau fe komi ke kai mau ki ngai fonua ka ko ha ko na pal bare ma bo me au dau ka amua
ke hoko kana to ahon maulai dia te api o sione te hai ko se te one mo asika se te one mo asika me la baha hanga ko kulau ko me anu ko special hato o ke mau mai matolo kum ke ko hai mau mai ni moya mo kai mau wafe mai i ono fatolo ka kai ku ai ngowe ke mau ma kon ko to hana ko mata kai ki to falolo de uang ke sione ke ne fai ha mata la ko tunga ko fu va mele ni ko ni mo sio ko hana ye ni palani mo ni podu tu ya i he lockdown ko kai e pure anga ye am sen pa ke dia tau je ni ko nga ma wa to no mai ne ho ke tan ke dia ke kau he polo kalama kau mau ke tua ko nga ko tau kai nga ni tua pure anga ya mo tonga ni pe ho na mama tamai ki he pa ta no ko fai kai nga dai ko ku me ha to no mai ho tau pure anga ki he tu nga kon o ku ya ho mo wi mo kaka yo no fai no tau de fo no ke maho ya lava ku ku ko no vika ko kai ka tau ko tuat ya te ko ha me ko fatang na fai mo ha ki ta no fa ka wa mo palan to mo fu mere ni lahi kon tu kon ni no api ma ko va re o ma sio mi hange ni ko ni mo tu he kai ni ko hange ha fu fo tu wan ni o tu ko ki fai ha fa ma ta mo o fa ma la ki ka kai ai ui nga ku ki he ni mere ni la mo fa kau ya i ko ha me ko ki o mere malo bito mau fe na malo ka ku inge u fa vai ye ke ngai ke hu mau inga bo o ku palanga mana tu pe vai ta mago ni fu ai fe ni motu an ke ko mo i anga be to nga me anya ko so ni motu na te si o he api ko to pe ko te ni motu ko tu wai leo ke ya o be fe ni motu ke a hon ka anga i be lo ko no ko ke te ma inga be ke anga ko a ko ka ke ko anga unu taimi mo tau taimi tau unu mai ga taimi pe fa o fa anga te inga mo kau to ngwe kono ko mereni ko ni ko o mahino bia ki tonga ko to ai ku fai ngwe ko ni ka tau mereni mo ku mala ma pe ke sta polo ko to ma pe ngwe ko ni o bia be ai mahino mo ma winga la hi ki te au ko lo ta o mai ku i ngawe anga ko ni ai ko mereni ko ni ko tau mo ape ke patau atu pe ke kakai ko lua ka hange he lockdown ko ni o pasisi imaya mo ngahi upaya nga marketing le no kwalo o behe ko wanga be ye tonga ko to ai i hala tahi i fanga o bilorebu i tong i ko tu na behe de mereni ai ko ko me fo o wi tonga ko tu behe mereni ala ade ahoni mo tala ngo fu ke me ko lu ko tu fai pure anga ko ma ko tu na pe ni he ke to sei na be ke ka kai na ma na u pe ki ale rei ma na tu le rei ko be ke au ka sai ko fi vai tu ai ma hu inga ka te au mo me mai mo fa hinga fa kau ni na o do ai le o mo fa kau mo tu a ni ke ka ta ko noa ai mai ka kai mi to brian mana tu meri pe ke no fo pe mo tu ani mana tu meri ke fo ni mo tu ko tai mi fo ke tala no ke fe ni mo tu mo ko si ai ne e a go ko tau tala no ai pa anga malunga ta na ka ngau e aki ko panga ho fu tai mi ke wa ko ai ne o si ka wa no ngau e panga ho fu ilo ia alunga economica ko luan neon ta ya ko e panga ho fu na la wa panga ho fu ku me de po si pe u ko ni be ki me ta ko ni ke tau si ki ai
Koe ahoni, koe panga te au, te ne lawa kumi ha puasi pe taha. Anga tolunge au, te puasi pe taha. O mahino mai lewa e tuunga kui ai, koe ka tuunga le rei. O uno matai fika, a whai he whangai peka whai mere ni. Tai mbeu sisi ai, uno matai fika, pe koe hai kualati kui ai, kai whatoka ngai ke kualati. Kau pehe, kau whai mau ke unu ke lahi ange, whai mau ke te ilo pe mo nanunga te whakahoko ki ai ke mao kualati koe. Pe suka, pe uku, pe kuawai, kau pehe pe mo anga tau ngau. Kai ke, kau whai mafu fuko ia koe pure anga. Tene hanga o familie i e fui, Whai mau e unu matai fika, unu tatau mo kualati e mea koe ia. Kai ke, koe ku iloi whamapau, koe tupu eni, me hono hange he pure anga aneafi, tuange ai patna koe kau whama. Ai koe pure anga koe ni, koe walu o no nai, tukuatu e poate. Pehe poto ka kai whanua le nau whai ngāo. I poto pe ka kai whanua. A koe sio ki tahe ka te osi ia. Nere mai ai. Moe pori o pe whungau e anga lahi koe niwa mai ke au. Inga kuke ngou e. Mo ni pe taki mamata mo tau tai na tokoli. A koe hui tua. Na whai mage whanau. Ka koe nea o mai koe ke aho ni mo mahino koko usia ki ai. Whaka ofa. Tau alo te tulu te whaka ofa. Nga he ku alo pe mo ni tau pe hera tulu eo. Pe kalase ni. O ka bauna e hanga hapure anga mei he walu ono. Upure anga koni ki mui. Na e hanga hapure anga whakatoka ngā. Ai hui tua ke whakaivia. Whinga ke whakapapau. Tau si tau pehe pehe. Ngai puri ang hau mamani kono partner. Langa whakai kono omika kono kau whama. Ke he tau tōrui. Tau pehe pehe tau poto. Tukuange rewa kau whama ia. Koe tau koe te si koe poto ia. Kari. Koe ala ni mā koe poto mo ni. Mau mau taimi. Ai ko o ngā sia ni ka nau tukuange. Na ke whakalawe nau kau ki he fwoi sia i nemu fwoi ni motu. Ai ko o ngā kono tukuange poate. Tukuange poate. Ko e hena ino whape malu e poate. Neongo na tau e ka kaina nau whakalere. Diki tua. Ate ka kai fo o ki ere. Whakamo ui pe. Whakamo ui pe. Patna koe pure anga. Tu pe pure anga. O koe ke tui au. I tat ofo pure anga me. Me tawhaaki koe ni. Ake koe. Pako e whui mea mahu inga i e tak. Tau sio ki ai. Tau whakaamu pe. Ke hanga pure anga whakatoka ngā e whui mo oni koe. Ake koe kutalanua koe ki he. Ki whui a kau. Koe ngou e kone o koutou. Neu wahe a uia he pure anga a kirisi. Ki whakataha pure anga a kirisi. Na wahe ai mo oni koe ni. Mo e kutui. Nau lawa na tolo ulu mai o tuua ke kaho mo e talo hafua. Neu mau whai ngā maari o wahe ai. Ai ko ministeri pāia, tui wata. Nau wahe ai. Ke kau aki mo ngou e ke langa, ke tau langa. Kai kono mika mo. Mo ni pe tua ki mai tu i papa home futao. Te ke kai la ko tonga ni ka toa atone tahafu. I he kau toka hokao. He kai mau i tonga ni tonta. E ko futao. I le foi na ko fata ta pe ka le siri na mo. Ko ngai ngo ni te tau talano ai mo mamani he ekonomika. Ko foi a kau. Me ula ki matua. Ia whahinga lanu. Wa umasi ke whangamuru manu na ulamu na loa. Koe anga ia e utui. Paku nau toa mai. Mantui koe fwoi mea kai fuha tonga ni koe awe peia. Koe ngou e peia e whamiri. Koe awe peia me tonga ki he tonga. Ike ke kumia ki ne hina ko wa lanu. Koe fwoi a kau koe ni.
Ang ko fatatan ay famore-more pe ngal fatu. Me ulak matu agi famon man mo kai na ko. Mo fa hingalan. Ia fu aka. Pag ngowe ya uton ke mahino ke pure anga melanga fo no fai. Ngowe ke fai tala no to pure anga. Maria. Maria. Toki me ake he pe aguia ku ave fu kumala ke te hina po. Ha. Ka ko ngahi ngowe ke fai ai kumi. Fai tala noa. Mau inga vito. Whakata noa e se te onu. Te kuke hanga o mai mea fo o. Hanga ko whakaukau. Po kuke o mai mea fo o ke tā noa he aoni. Tā ku ohinga ngowe o kai ko ai ka atoa fu ngowe ke whakakomesiare ko toa. Moni pe e whakakomesiare. Kai siofi ha. A ngowe hanga whalamu ko kau ke hina. Ko hina I maman ka atoa pe mo. Tongan ai ko maari. Lahi mo tonga. Hane u watata. Lisiri ngamo. E tole toto tape ia e tama exporta ia ni toni toa. I mai na pe tol. O watata ke ngou goni. Pane ha market lahi. Te lawa pa toni o to e toni ni mafeta. Me sanua Ma o miliona. Ma o ia, Kini ke ma o hangou e, hato ngou e. O kuinga. Mo pinga ngou tem loa. Kau tolu ia e. Ake ko anga be ai sio. Toa. Ko whamatala ko kau ko ki he poate mo hoa ngā we. Ai aku ke fufi maulahi a pite tokoni ai pure anga ke nau. Ke nau. Toi ofia nga motol mo toi whamo uiha. Wa peo hango poate ko ni e mate. O ko ki tui whakapapau piki ai. O ko iai pe ngahi mea ko sio kai na iai ki kulupunu. O kau ki ai na maunga unu ki he pure anga kumi tokoni. Ka whai ngā we lahi. Pure anga kumi mate ki nusino. I tau kua si. Tau ki longo mai pe whuka ngahi mea konu hoko te ke mahino a ngā unu. Kau ki ai ku tui whakapapau a kuia hei kai pita tau. Te whatata pia uia ku tau tuko ini. Mahu o sisi exporta ia taha ni mai whengau e aki mo ia tongani. Paku ia ngā whainga ta alaha ia usia uia hei kai pe lawa ia ko pure anga pie tahti ni lawa. Whai to tonu pe. Kai ki ai ha mahu inga whewhe ki ai ha tai koe tai mea whenga ta ia ka ngowe. Lawa pure anga. Ngā hokwat. Mea ke whakakoi tui kai pe ke tui a uia. E lawa. Hei kai ke loto ia ke o tau pehe ke ki tō lalo ia. Tau pehe te whakata te ki nisi pe koe sakula. Ko taimi whainga tā ia i koe hape mea tau puta mai whi mau ia ke mo uia. Pato kua kai ia. Te wai i motolu koni koni. Angai pe ko pure anga ia. E lawa e pure anga. Ini ki lawa e whakapoi titi. Ko mea ko ki tui pe ko ngawe anga lahi e ne whonua. Ko tonu pe ke tuko tawha ke pure anga. Maria. Angi ko sio kapau e. Kapau na whakatonga ngai mai ni he walu no ke ahoni e pure anga. Ke tuk. Kage ko mui anga be ni a tonga andea. Wa mai ke uhinga ko lele ko ngai poate. Kage. Sai abite maanga pa anga. Na ke ha ka walu ka fola we fiki muri. Ke fe ahoni. Fu exporta ko ni me to pure anga. Ange ka te hanga no ngai pure anga. E fu exporta ko ni tau ka kai. Ke fe ko pa na ka o mo fu kuitua e fonua. Mo anga e fonua pese te iwano. Ke fe ko pa na bakao. Mari. Ko tala no e te tau tala no to ekonomika o ka fonua e to tu mari ha ke fonua ni pa. Mari la. Ka koe ko tahape. Ko exporta lai tahape fonua e ko. Ka ku tau ka kai muri. Ko ngawe anga ko mahalo be tau. Ha me ma. Oya ngai aku tui ba aku sio tau adai. Ko tala no tau adai na. Me ape ko no fo sio bia. Mari la. Ko hanga o mai tala no tau foke whakaukau pe hai me tau putu ngau whai. Ko no whafoke whama.
o ku te fu ko fa ma ya ako na o mana tolo ako mo e ko na ako ai ya fa na me o te ke na wa na tolo hange ko nga o fu to ha me ko foi partnership ke foi mo na manga mai o fa marketing o mo ni mo tare ni ti mo me o mo ilo ki ai ko ko hange ko fa la ku ke fa ko fe ho fa ko foi me ni o ku ke to fa ko marketing ko tari pe ke tu fa o ko ki marketing ki api o ki marketing ki api o teu ave ki foi container ki ki api ki marketing mana toi ko ki container e fa hinga ngou go ni o ba wa te foi e ka walo ma ko pese peta alo he container e pese tie hiwaya hiwaya finga i tonga Vale. E foi e ka walo ako to ang pa bi to ya fe wira nga ko lagi lu mai be fu ke wira he ngai ta wo Tige ke mari na to e ka fa pula e anga o taimi ko ya be ko va lo fu tupsi e ka fa ia pala ia na ulu mai ke pa ala ke he va ngo fu e ka fa ia le kai e imagino ulu e to la e ka kai taimi te to pe ia e ka va lu e fa hi imagino de alu te aonga vai dia mon vai di pau ko tau ka kai fo ko fo me bo me ko pala ko me si o gi ai me e talano ai e que talano ai a bise te hi va ko ne no le dei vale mola kata ki bise te one fe ho o ngai whaka more o ku toko ne ha ko talano fo ki he ki ho to ho ko pe to na mai no ke te ke ti ke lama to ta pe ya te ko o ke ha to nga o to ha fa na o ko ka kai o ku ke nga we ke to ko ne ke te ko ke ha ko to ko fa ka va he o ku va he na to u ya ha o ki lama mai mo ya malo la ke hu mau inga ia ne ki fa o na ta ma telefoni ko eke he lockdown ko ni ko si ngola hi ka te au ia moni na ngola hi ka te au ia e mea ka ki time da tau e si atu ko ki me ako mahino ne ki tali le mari ka ko me ko ne ki yo be ka te au ho me ko ka ngau mandu tu ho ka so dia ko manga be ta hi he fereo tu mai ka so dia ho ki ai que passa a tongau ia o lockdown ka to mai be ngai ngau la ia u ko si mo weekend la mai o que hu ngau be me ko ni ko to ka ngau hen mo le mau mo na o to ka ngau be me ko ho ko mai amu o e ka va lo ko mala ko mere ni la ngau ia fi ma we fai lockdown sugi ya bu dere wao ya bu ka ko kau ta o ngau e ke kau ta la ho wa kau ta e o tu ma wa fu a ho wa wi tu ke kau ngau la a ho a o wa bu ke kau ngau di ta ko ave ka na to ni ma fe to lo afe ni ma fe e wi ke ta e fai ngau o guongo la he opito la hange ko ta fa langa tala no ko anin nai o kai ke o gure an be he pure anga ai ma mo ui ko tahi o nga tai ka mo to ki to ka ka ko ilo i fa pa o kai ke no fo na lo to na to ru han ko fa ma nai no fo na to ri he te si mo sia o te ke no fo na lo to na to ri ya mo to ka kai fa to ka nga ke ilo i ko ha mo fa nga ta mo la fa ta lo fa ka nai ku pe he ko ho partnership ko amudo ko tamte a poate ko ia na alu nga ton pe ai ko mai fua me to nga pe fua por anga ka ngawe ko ta no ko ni o mai ni to wa fe ke ni ma fe i he wiketa
ai ko ka nga we ko ia mahin no ia tai bin ka si fu ai e moto ko ke fa langa tala no ki me apa ko fa ampe ke to ta no ke ki fa amu ko ia ko ha ho fa kau mo fa ana wa ya kai e to e hoko ai pure anga ko ho anga ka moto ke lava to o ia se fa di ma fa na mi hoko ko economica ta be no ko na mi hoko ko bo se ni que lava to hoko atu atu mo family i hanno to se ya fa ka me ange ta ka ye ka kon lava fa ngawe ka kai o mai ange ha o fa am ke pule anga ke me ko na tam de ipe ko lo to na ke to fa hoko ai po ate ke fa mo u ha va ape mahu inga bito pa mo ne no pe ho fe o pe ku tu ya o tu ko pa ko ton be ke ia i te malu pe pure anga ai ka mo e ni tu ya we e takita ta wa ta ina tu ha ko ai ne mea lo ya ki e ku we tu ha ke tamago i ba hi fu ba loto ai ne mea tu ya we mo be ke ta be tu no ji si ni e ta aku me ne mo ui ko no si be ke ma bu ko anga tu ya ke no mo to mo ko ka ko fi me ma hu inga ni ko mana tu ya ke na wa pe he ko pure anga ke si e ku mahino ka te au o ku mau he kau kou tai e me ti solo ta e tuti whai ake nau tutai ne whehu i ai ka nau tolu mo e whaamu kai ke lawa nai e nau hango whawhai ke hei e tamangou e whaamiri me tamangou e whakomesi ai Marila anga ki monu ia ta tau ni fu se toa mahu inga ko ni o ka ke tau tai pe o pulo tonga sai pe tau tai a te ia tau sio tau tu uinga talo sai pe ia te ia o alu fata pe tau tai mo taki mamata mo anga unu whakapanga man o ngo we ia e tu ke no fo pe anga totongi a he kusio ako he palo mo fu tu o lai pe me au no lai kan no pene la no ko le pe to fa nga mari ma ke ti wa ke ti family ni panga wa no wa lu pe no pe panga wa pe panga ni mo o winga pe aku to ni na to lu e o ta os ka wa hia pe ta to lu he lo ko lo mama fa pe pa ne o pe fa nga ta do tai mo to ko ni ko te la wa pe mo to tai ka go uinga sio o te ulu pe ko ki tai ke fa ke ngo we o tanga o mana to o ngo we o mi pa pi to fa o te to o ku te tau o ku te fana o ku te tanu maki fe ma o tali u ki ta ai a ki a ko tama ta ki mama ta mo e ni ko pe le va o Havis mai fuasia, tori mai fuhan, ha, patau. Tangai pe ko tamatu tali. Nyo kum. Ta ko ni ala tu pe ahoni ha, mai no la bo. Ma to ni e to he ta uni tanu maki mai na fiha to utu tau fo. Marila O me ko pe he ma inga ko ngau anga ko. Tu atua e pa ko pe he anga pe mahalo na uinga pe no ange lava pe te tu wafo si atu ki waka koi lau hang hang fai ngata ia na to hui lau mai ka ngo we api ko toa kai o fai ke tamango fa komesiare me tamango family mari o anga ni me ti solo ta tau ka sio ga unu economica fonua ona anga e tu ia Marila o whakalame ho tala noa pe o ngai mea fo o te mo mahu inga au pito tau tala noa ki ai o ke hanga oha pe koe mea ni ku te fito ai tau tala noa i haon ko whakaamo ke te whakamo o i patinasi pe wheho o si o ki he puranga koe na te o si mo whakaukau koe na oha ke he lista
leipa e tu iwata na e whakakau fuki o mai whare peki o tuku heni pia fuki kau ngā oe ia kia ki na honga na tolo to'o fo i a fo i kawenga koe mea moto koe ke whakakau ngari tonu nai ke fuotu o ha whare peki i la pahan e ku koe tonu heni mo whafoki e ngai mea koe ki he pure anga ki na honga o to'o pe Malo bitu e fehu mawino. Ko tala no ke fare peki ma ho o sene ta onia. Nimma e ka holo mo motu ani. E tala no e fare peki. Pure anga ke ne ho do tolu. No tolu e. E ku ka ho ko tala no e fare peki. Na fu ala u be fu ki heni. Ya ko unu pe ko me heni lau ki fe, alu ki fe, ko ye to me osa to ngani. Pa u te tala no e u te be ke mahino. Ko e fa amu ya ke pa u age ko whakakau ko ia, whakakau tu i ke, o tu e mea ko ia, pe na unu mai na maa kia, o tu i au ia, pau pau lai au ia. Ko unga foko ko ngoe pe pehe, tau ki ia whepe hange, tau mea ke tau to'o pe, mea hangi. Ko pehe foko tanu halako mea mahu inga taha. Ka koe, anga koe tau sio whakaanau au, whepe ka pao na e to'o hafo i sirini, hanga fo sirini ko ia, o whai mo kamatai aki ha whare peki pe koa, pe koe toa poat ke mo nofo taha ki ai ke de fe amena ke me fili ki ai koe ai hala ki alo ki uta pe koe ai foi fare koe ka to ai hala Ko tala no maari ko dia na ia ke moto ai o talu be no foto e ko se ki go ni ka pe ke tu ia ki ai le wa ba ko po be ia ki foto ngao mo e hoko e ku fili ko pare mia take fo noa una pe ku tai ko ke tu ai ke ka pe tu ia e lava o fato tofu me agoni ia te mi va me o fu pa nga la ni ke fasi o dia o fai ko tala noa ko te fa na ba ku api tu ku ha o to ta po ngo fu ni ko ngo e Tahu ni aku beli aku kalau aku pela tahu ni via aku ya beli aku ni aku beli aku pela ni kau mau will kalau kau ni nai mau will kalau kau tu beli ni kau normal ya Paku itu ibu aku ya normal pe kau algo ni kau halah tapi ngai halah mau ngai itu tu ni fasio dia ya ngabe butuh ya ngai halah mau ngai tu ni ketok itu ki will tu pe Mita te au ba te tau atu ka ki hala. Koe whakakau koe ke tanu katoa u hala tonu wani ema. Kai koe ke tu ia koe paanga me whia. Hei iro, na alu ki he ka tau musia kotoa ta tolu u sektoa tuli kita. Kegi koe anga ho e whakalanga tala noa. He fo i whakamore lahi ki he hala ko unga ho me ko konga la hete mu fie fie ka mo we ka ko yanga ko tatala no hange mamma fa ho fa kau ki fo sector ko na mate la mo hundu aya ku ke pehe o ka ni ha fo projet ki ai pure anga aya ku ki tu ki ai hala hange ku tu yang ki fa mo foto ai o tu ye ke o bo anga ke te fica o la ke anga ke ko fa nga mari ko tanga Ko fu me ala he ne fi hala na kono api. O tu ia ke me ko ya teke a me ko ke kakai mari la. Ka tafe ke kakai ke penga mari ke ma o kakai ka na tu mari ka ta mari ta bi no hala. O me ka ye to ko tai mini ke na ho no tu ria o fa ye te tau musia fo tu ka tu ri ke ta. Ke ha ngai ko ka mo tu ta ya ko. Ilo musio mai mu ko ta bota no be fok ko nga ko fi ma o ke sio ai una ma be ke mi anga ton mai pure anga ia he polo klama ko ni ke ta bota la noa ta ko fai be au ia ai fakala ta la noa ke te ko e pak mahi don ta ko ke ya fu ao nga ia halaya ke mo to ko ta lue ia mi ane fe wanga mahin ko mi au nga ia ai fo tu ha me ke lava ke fa ha o se di ke a ma mo wi pa ko to ki mo to lu ya yo mo nga ya lang ko una ya pe nga fe tu ya pau ton ke na to kanga ya ko to kanga ko ta fa ko me ya mo to
ke mo whakao e tai mo maka se ni te homoni na. Koe tō koe ta programa, ko whetuang hawhainga maari. Ulaki, me mai taha kotoa pe i tongan, kai pehe ki heo pe, ka nā moe tau pure anga. O kuna wakai mai ki he tā whae ki eke mo ta whakatala no koni. Whaiang hao ki tāna ki whakaos ki moha o whaka amua. E rea ki a tina tō. Ho o whaka ānaua. Ki hana whaka iia ki mō tōru kaungo we hange ko tāna nei koe mea maari e ko whaka. Ke whawhai ke hei ai tō ai whamiri ke nau kai. Mo tangata o nofo matu aki whapapa o tōwha komesiare. Ai ko tōwha komesiare ko mō tōre o mōranga hui tua o whonuani ki he tunga wha ekonomika. Ka ku whewhe hongo i mo tunga koni puia i he taimini i he tau lawe a koni he ki mea koni hoko. O wha malo lahi, mau whainga maari si lawa o talatala no atua i anga whakakaukau. O whamore more peke ngai tawhaka kotoa peu pau ngari tōki tua e anga e whamatala pe ngari whie poto nai moi ako e alu pe mea mahino moi mea pe o wau sia pe e au kai pe e au o kore whamore more peke au whanongo ange koe kore anga ako e ia pe whakaamulahi me motuani ki he sektoa mahuinga ko ni oku mahuinga ko toa kore anga tonu peke na hanga o mahuinga o kalakalasi anga e ngahi sektoa ange koe whimau ko ni oku kei tui peke ai oku kei tui peke noko e kore anga o pau ko unga ko lao to ton beki foko ko por anga lao firma o ki o ki tui ba ko o ke ha to a ho ni o ku na ta wako e na dole ta fa na o na pot na dole o na se pita na dole o na ko o ni tu mai pe ta mai a he o ki ma ni ka kai he ka ki to fa la wi ma se ni ni ya tu mai pe ta ma mi he kai lang asi mai wau aus pepe o tu foi patongia ni o si mea ni le be pure anga o ngai malu pe na tolo uila o vai o ni ka unha tonu ke mo u ka kai Vale la. to tonu ke no foi se to ma u ni to ni no pe malu pure anga agora un buanga fa ta ma fa na tolo me o ni o si lo le on patongia pure anga ke fai não. Tu eu ai por anga vai taha ko ta kai ba. Vale. Ako tu ye mo tuan. O ke tu peke. Se to ma inga taha ko. Ko ta na ke me mo tama ko ta fa ki. O ni ba to mata o mo hemo. To tai bo. Tak mama. Vale. O au ko. Ni pa ko. Ko ko no ko lo to. Vale. Ko ga ve ta lo ga u. Ko e fa au sa pe fe ui ye dan. Ko hange ko o whamata no ko ki he mereni o wei mo o mala mea ku ke o to ia mato ngoi ke me mereni I he taimini Iyo wei ku mala ko te e ua wei ku te ta o ku tonu e o tonu e ta ku te ta ki e ko lau ko to wei ku mala te au e ono he ta mereni te hongo fu ke te mata e moto. Peke ko foi pe ngā ue ta u le o se tau. Pa le ma hua. Tuku ki ngā ue ki ha. Mo ui ka kai ki e ka tau ki tai moa pe. O le a mbi. I tau nufu no e ango ha tau mea pa. Ko me ai ui ngai tau mo ui. Tanda ngā ue pe mea ui i ngo ki ai. Yongo pe usi mo ui e ta ka kai toko la. Mau pe mo ki foi ma tai pata ka tau pe mo ka ta mo ko no mai ka te au nga ia ku tu ia mo ta mo nga au mo foi pe ke u nga ia ke tu mari ku wa me ku hele pa ku ni o se pe ta u la va solo va ai foi fika na to me bangue piria me na pa ia ria ki ai te ha me kai
ka mo ui be to fica fogo e tau e tau e Vale. mo ui be au ka ngau family fi ku na fa falala mai ku na ka ngau e unga mai ka lau a ka fan na mo ui ga do be mo ui be mo ma pe ki foi mata pata tau be na to Vale. Ko ku unga ho ku falanga ta no o e ke pe ngo te ngo pe o sai ho ku mala ku te ta ku mala ku na tu la ya pe ta ma fu ka ko e o sia nai ka pa e hoko ato to ki lo lo ai fa tap ko ni ko ta no be fo ke na me ama ki ai ka pa e hoko ato e o sia nai ho ngo we pe sai be o te be o ato e ia ne o sia la ka ki o sia si ko lockdown ko ni sai be ka ngo en family ya lo to ta be man ki foi pa mo ua a honi o se ne ki man o ke ana o pe ta ko ka ngo ko ni fa comercial to pure ana lo to fo no ko na to lo sa fa la ta nga ke nga unu ha me ko ki e ka ta nga unu me foi me fo e ka val ako te au e ta io fu te ta o bu ko ne to mu ko no un au ko na to ke fai ke he u ke ni ta to ki fai u ka u ko ke to wa fe yo no wa fe yo ta polo ia ta mano io u hinga ku e hau ko ne e a mo nga unu e wa ko o ma e hu wa te tan o ya na mi tan o i be e pa nga to wa fe la mo e hu o me ni e u ke ni a ke to wa ko ne to yo mo ta polo o no af ke ta mano ai ko u hinga ko ki ai la e pe fa amo la va ve pa no tuange tu be ka so dia he mata vao Kuat o si loi pe ko nga unu atu me o no pe ki fitu ngai la woa. O pe ni ia. No ngo pe to balu, to fitu, e fangi kauta. Ta o fi au pe to pe ia bang filifia fang kauta ha fu ke mo ta mano. Ko nga ko ngata pe to ni maglalo. Ni maglalo to ko. Na sai e ke ni o pe ni ko to. Pa ko ta ko si ia. Ne ka pe ta ha unu dia to ua pe unu ya ki uta pa fo ki mai o pe ma o abu to ke yanga ku tui o sai ya ko lo ia mai no ku ki ha o fi lo ha mo ia ngo fo comercial nga ku ki fi tu un i to nda puhi wa nda po ko fu ke ki fa nga lo mai nga la o wa ko ka ai pe ai mala va pu na mo wa wa nga la ka ko ka pakakau e kau mokolo sai pe ia. Ka whakaata ka te tu. Ika i unga bagure i whakaata pe fu. E ki whai taimi pe ni unga unu e la uoa. Koe ono kong pe ke fitu o sina tolo e bao. Ko na fu unga unu e pipu toko ono pi toko nima whai na unga ue poki mai. Ko amu pe ke whai mo pehe. Ko pe ili fia pe ngai kau taha ke mo ua taha mano mo tolua. Oreo, kiu toi wheu ia. Ko unga ko ngawe ka ngawe to ngawe ka mata he ono pongpong. Iyo, ki he fitu. Unga taimi te na kolosi ai le pota. Okay, tapu foki. Tapu foki ya. O atia taimi ko ni ta of ben na tolu ia. Ai ka ko toki ka sai ni mahino mai. Ngari mahino mai. Hange kuna di aki mau le ko a ni pe ke te tu o ka so ti ai. I he ve va o na open ni a ho ke to ko le a ke ka ta ke to yo wa ta ka ke te to ka so ti Mari si malo obi to falanga ta no to mari obi o fa pe ku mato ki mahu ka mari e ki he ka ka fo no ka pe fo ke pura nga ka pa mo mata mai ke ki pro kam ma ke ko ni ko seteone mo si ka ya loto la pa ko ma o mai o ko le fa ka mari ke matala no pe mo ya ke mo mamata hanga tonu mai kai fatawa ke pe mo ma ha polokalama fakafefia mo vakai tonu ai ki he o kina tolu ko ta pe me toka malo mo me mai ka mo me a malo
Koe foki mai ni ke mere ni. Suma ke ka utama koe na ke na uma mai koe ni ai hulu atu koe mere ni tangata koe ni. Te to hulu atu peke mo to sio ki ai. Ka ni mere ni la. Mo sio pe te ki osi. Koe foi fko tunga ia ta. Ko ha mo lau ki he. Foi fko tunga ia ta. Fotunga neta. Tau si atu peke. Fotunga koe. Mere nila. Sugar baby ya, sugar baby ya. Ha mo lau ki ai. Mala ho mo si o live. Ko tui pe ko poini na finga mo tu a ke a o ke mo to lu. I think he was o ne finga ke poini ko ni ko ke pure anga pe ko pure anga hai lai fo ke lau ko pure anga kris ko pure anga ko ni whatever government can do something to help ko me ko he ka ngo we ai ko hinga ma proclama ngo we o kai ke ma o ke personal ke ata pe ko personal ke ha ta pure anga no ko re hanga ton mai ne ka kai ngo we ko re hanga ton mai ne ka kai ngo we hanga ko ni ko re hanga ton pe ne ka kai ngo we ki me ko no fa ka na tol ki ai o kai ke hinga la ke ma alo ma o personal attack ya ta no that's not the reason why we're doing this program. This program is to let you guys know overseas what's going on here in Tonga. Ai lave ta mai ke lockdown ni ko ni. E ke foi lockdown ko ni na mau alo no me wiki ua pe ko ni o mau to ni ke mau to lockdown another 2 weeks. Sai ko lockdown ko ni mana tu fo ko te ki maha ke Tonga ni. Ka we sia ai ko hinga ma programa ai we sia ko ne ka kai ngo we e foi lockdown ko ni alo ke wiki fa. Ko taimi ko ai to fo ga na e fe hu na pe he mai ta mai pena. I think it was John Love. Why? How me okay now do I do mo I ve hala mana tu foki. It's only designated areas of ngofu ke ala to fa market di. Pe tau ta no fa ta pe ka pa we ha o ka to ka ngo e tonga ni o al ke fe tu designated areas ko ni o tu ku mai puri anga ke no al ki ai o ke pe ko me ni fi ha tu ko ve hala tai me ta. Ka pa ala ta to ka ngo we ke fe tu ko ni o ku tu uni mai ko ke alu ki ai o market ki ai. Si ko whainga whakau yo tonu ke mana tu fok o mo I muri mo to luia pe whainga fua mo opinions a mo to luia pe sai pe ya nobody's discrediting your opinions but ko me ke mahino I o ku ke a sio mai ko ka kai me muri o pe you know the lockdown o kwa mo no ko mau tole ni tonga ni o ku mau I he lockdown to no hanga ko lava ko tangata ngo we ki ai ko ai ko ke na al ki uta mo to nga we o ka ofia fai fo hai fua ko to ofia pe ngo fua ke alu e anga fe lava ne ngo we o fai ka pa o tu ku hifo ha fo to ofia me lori ke no fo na to ria ka alu to nga see it's ko me ko it's little things ko ki me iki but it's really big things hange ko mau lau ko ane nai ko lau ko tai mini o ku tuku mai ke alu ka to ki fanga e ki feitu ko fai market yai o market yai pe ko fe hu ieni ka pa ala tu ka to mere ni ki fanga ke ki fo I konga si ko yai o na market mere ni ka to ya mo pe e ma o na me yai pe ko talo pe ko manioke pe ko kumala ka pa ave ka to te me ko yai ki yai te na wa le yai o ma o ka kai to lai ka nga pe ki me ko bo fa ka o kai ka hange ko lau te to fok pe ki me ni pe te ta fa o se hange ko lau suki that's a lot of watermelon ka ki ngata yai ko taim ko mau wa me ni ko ni that's a lot of work e mo re si ni la ka ko
Kamalo ka motol. Thank you guys for tuning in. Hanga ko lau. Everybody, your opinion is wanted. Mon beya. Kaki hala hatahan your opinion. Kaki don hatahan your opinion. But it's your opinion. Malo. To offer ka motol. Thank you. Bye.